clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule April ni som pathum sang ni som ni le pani ni lai ni ania International News and Politics pusiti la rinomasiak bengwar thlak tak mai kan ngai thau le don ani Russian President Putin le asangoi zon pui Belarus President Alexander Lukashenko te chuan Moscow chaklam mail sang thum zali somnga la Vostochny Cosmodrome Far East muna inkom na nein rampani te chu space sumdon na high technology le military thila thodun zel antum thuan puanga President Putin chuan West ramte hafau pain Finland le Sweden ramte NATO member tan lak lu adu lo ziate chutianga malak na chuan zui tu nule anei don ti te soin Ukraine rama special military operation February ni somni le palia tanga kalmek chu antum ti puitin ma chuan cholsan mai antum lo ti chiang takin asoya hetianga tongkam khau tak hi kar ni chu ngoin engma asoi lovani President Putin chuan Ukraine be na chu lutak anga soin du thlan tur dang kan nei lo ti chianga thutluk na diktak ni in kan tum chu kan chiang emema a hluani tin Ukraine do na cholsan lam thu ala soi hau lowani US le West ramten Russian sipaiten war crimes le mi tha chiam na tia an pu na chu thil oyom lo omzenei lo ani atibok Russia Defense Ministry chuan US le Britain ramin Russia sipaiten dan bo chein mi pong sual te chingin an that zuya an pu na chu dot tin Western media te chau shiat pui tu an som tin war crimes le genocide tia pu na te chu an pha ni Russia sipaite hian Nizhnya Slovakia khuwa Sumy region a meichia te pong sualin Raipur lai te thlengin an fa te hmuwa pong suala pu an nia March ni somni khan Sumy region hi Russia sipai te chuan ralbe dan ki thlak an tum wangin an chhuwa sanani Belarus President Alexander Lukashenko point West ramten an shrek na le shrem na te chu President Putin a soyang deuh thovin omzenei lo ani atibokani President Putin chuan tunang khovela Russia ram lian le zau tak chu economic thila zim to tak tak theilo zia te soin nakuma chuan van sang lama nuclear chakna manga transportation lam kalpui ani tur thule lana 25 ti in van thengrenga thalem ka chua tum ani thu te soya thatak le tluang takin Belarus ram nen tho dun na nei zelan tumani President Putin an Ukraine be mek na cholsan tum lova anruam mananga antum an hlotlin malo be zel antum thua soimain Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Ukraine an be na top san antum lo ti khovel siata alo soi to bokani Cold War wanglai sang khajakwa somnga chokhan van sang in dona chikhat khi van thengrenga thalem ka chua chungchanga US le Soviet Union chu na satakin aninel thina kum sang khajakwa somnga le pasaria Gagarin flight Sputnik 1 chu Soviet Union chuan USA in akap chuak chhomani mishing ni lovin ui an kap kai chhopota annuwa US chuan Apollo 13 mangin tha mishing an kap kai tani zia to thinangin kolwar wanglaya US le NATO le Warsaw Pact inep laya tranbik nei lo thok palai anga omchin Finland le Sweden ramte chuan Russian Ukraine arun wangin andin mun him tok lova ngain NATO zoma member nget ni velo lo andu toa hengram pani swai tu te hian Washington DC a President Joe Biden po khun khan takin thu anlo soi pui to ani NATO member ni turin ram dang ne na ram ri buai nei lo zale na le mi pui ro rel na zui du tu ram an ni turania NATO member dang ten an dang lova andrem titlang ani chowin member a laglu thinan ni Finnish PM Sanna Marin chuan kumin kumlai hola NATO zom deal na an thelu don in a soi Finland ram mi pui za somnga le panga le za som sari in karten NATO zom an duwa Finland le Russia hian ram ri mel ria som thuma sei an ne ani Russia chuan Finland vaupa wange tu hnaya Finland khopui Helsinki bula Castor Defense Mobile System chu military motorlian pani ten an phur bur bur mai ni Ukraine President Zelensky chuan Russia sipai thon hi na telphok thli le sirukla angmaya be pui chuwa Donbass region lakvela thununa open tumna tura chuan chemical weapons an hmang she don lo ni na puwa chuba ka mun chen khata chuan
chemical bomb hi tlema zong an mang to nge ni Ukrainian civil mi le sipai then khat chuan thok lam har satna an nei ti te an soi to a hemi chungchang hi waste ram te chuan an ngai venin an beng ver hle ani France le Britain chuan hetiang lama thiamna bik nei le war crimes ti na awmin nu ma chui ngai sul nu le fiana awm ngeyam ti in ki fa mi an tir lu dona France lampei chuan Ukraine an thleng to in an soi Liz Truss British Foreign Secretary chuan man mo taka na tho ngai ti in Bucha Mariupol le Kharkiv ate chuan war crimes ti na le chemical weapons man na omem ti an dika chuya ngai ni ati ani Ukrainian Prosecutor General chuan Russia sipai ten war crimes an ti zia fiana za sang ni chuang an nei to ni na soya mithiruang thi dan tele pong sual to ka puna te chu an chui chiang zelani Liz Truss chuan Putin a kai hroi sarkarin chemical weapons mi thi phuk te na an mangani vai chuan an thil ti man an huang ti in avau zuya British Armed Force Minister James Heappey chuan Sky News nena chemical weapons man na awmani takze chuan thil dang ngai tu that ani yang atiani engkim mai do kana du thana tur chu omani mase British sarkar chuan thil afin fia mai theiri lo ati thungani US NATO ram te chuan Russian chemical weapons semo nuclear ral tuam man na chuan tuna indona kalai chu boruak ati dang lam dor don ani ti in Russia chu chemical weapons le nuclear ang chi manglo turin le an mang ani nga chuan an chang let ngei don ti an lo silin an lo vau let to bokani President Zelensky chuan European Union throi tu te chu Russia atanga energy le oil le na ti to vek turin le Russian bank ho te po kharsak vek turin ange ni na phu tani Zelensky hi Lithuania ram parliamenta video conference virtual manga thu cha soya khove ram dang te le EU le NATO ram te chu Russia oil le energy gas le saklo tura Putin thutluk na huai sen tak siam thoi turin angen non le ani Australian Foreign Minister Mary Spain chuan Russian international law za zolova boruak tur manga mipui beina ane ani chuan apoi thui khopang nasazo ka boina namen loti chuala turani ati ani The Times London chuan tunkar thotani khan President Putin chuan alorin chin le ram dang en thangna konga tholok tak Soviet Union hunlaya spy agency KGB thlak tu FSB Federal Security Bureau anti Fifth Security ho tu ber sarji beseda chu a chen ina pon chuak thilawa thlakhat an shen be hnuin Moscow bula Lefortovo High Security Zela ada luta chumi rualin FSB mi le sa somnga ti luina choltir bantir ni angina zia kani Russia ram media ero khwakir vek to ania wangin he thu hi ziak anom lova Interfax News chuan Russian journalist pali Dokza outlet ya thoktu te chu thudiglo border ti in thiam lo chanti ran ni ati bokani Ways media then khat chuan Russian journalist Zadonin anram an tlan chiat san antibok Russia Parliament lower house chuan dan thar siam thudiglo soile puanga ziak tu te chu kumria tan theiti dan an lo siam to ani mithil ching mi te chuan hetianga FSB mi le sa a thian phai chiam hi President Putin a military le intelligence ho te avau lok na an nga yani FSB hi kumsang khazakwa somkwa le pariata dinania he Lefortovo jail prison hi kumsang khazakwa somthum vela Soviet lalnun rong tak Joseph Stalinan amidu lo zong then faina nasatak ani chuma adinani antiani engwangin nge FSB a Fifth Security ho to pa sarji beseda hi khungbo ani chan siat anilova Ukraine run chungchanga Russia acha thatasi lova chumi konga mo phurtu le Ukraine run thu la Russia thuruk te chu US spy agency CIA shiltu oma an nga yani US intelligence te chuan February ni somni chawa Russia in Ukraine runang Kiev khopui le mun chen khata tangin Russia sipai te anin hnuk girang ti te chu US le UK intelligence ten an lo shrel thinani President Putin hian Ukraine run konga thon hi na ribzok le na sajok ra shwai tu turin General Ralrel thiam fingrem thetak poisak nei tlem mi puite po nuai mi ami adu tu Butcher of Syria tia an ko fiam pha General Alexander Dvornikov chu ruat thara Donbass region chu ani hovin Russian sipai ten an lak nge an ringani
Syria rama nasatakin President Bashar al-Assad pai thlak tumtu te chu dimbak saklovin alo phindar zovin alo hne saktawani. US President Joe Biden poi NATO Europe Command Chief Atan General Christopher Kovali arwat thara tin US in Kovel hun sang Special Operation tina tura US Special Operation Command ho tu atan Army Lieutenant General Brian Fantolan arwat thara boka he US Special Operation ho tu thin pension tour General Richard Clark athak donani Ukraine boina wangin US le Russia military te chuan sipai ho tu thar an nei ve ta chuti main Ukraine boina chu are in atop ang ti arinom to lawani President Putin a ber lain kan thil tum chu kan thilo tling nge yang ti rin hel rual anilo ati bur mai boxia heti lai hian Russia chuan Havirlivka Kua Airport Khmelnytskyi region le Kiev region na Ukraine military bungru an da than namun chu an missile mangin an ka chiat saknin an in soi bokani Kiev khopui bula building pakhat basement a ruang paruk mu chuanin silaya ka hluman nia AP News chuan Ukraine Prosecutor General Office chuan war crimes on ngezia fena turin uluktaka chinchi ani ati ani bucha khuwa ruang zali le bathum an muchuak to niin an mayor Anatoly Fedorov chuan asoya bucha khuwa hi Russia sipai ten anop chung zokin civilian an kaplum nola soyani British PM Boris Johnson an Russia chuan war crimes ati ani ti in alo pu to bokani Poland chuan andrama kum som paria zetlom to pakhat chu Moscow tana thoktu chu Polish intelligence ten Poland Armed Force le NATO sipai te omdan in thlakna ti tu ti in anman chuaka nisomni le panga police in an kol photang Euro News chuan Ukraine Border Security Service 10 February nisomni le pali nu atangkhan mipui tam tak chu himna zongin Ukraine an chua san loma maktadoi li don an tlingani ma se tu naram danga tangin Ukraine mi noi rial le sing sari an kir le to ani Border Guard Security Service ho tu Andriy Demchenko chuan atibokani April nitum khan mi noi nga sing thum le sang sari zet anrama an lo kir le to AFP News jiak danin UN Refugee Agency te chuan February ni somni le palhin wa tangin Ukraine ral tlan maktadoi li point paruk anom atibokani Sergiev Kilista Ukraine ambassador to UN chuan Security Council meeting a Russia sipai te chuan Mariupol le Donetsk atangin Ukraine now pang noi khat sing ni le sang khat te chu Russia ram tokan rong Siberia a phurlu an ni ti in chungmi te chu Russia parliament chuan adoption bill siamin Russia rama da antum atibokani Russian Ukraine arun na po China chuan UN level a dem na thu achak suak du mielova hei hian hun local tura aram anga anlo ngai Taiwan ram chu sipai changmanga lak let lui atuma ngai ani Taiwan po amangang ril rutoa nimina Taiwan Defense Ministry chuan mipuite zirtir turin Civil Defense Handbook ti phek somni le pariata cha chu intina asem chuakani hele khabua hian electricity power omlo thuta te missile le rocket laka invena turte kang le hliamen koldan turte ain zia kani Liu Tai chuan hetianga ti hi Sweden le Japan point an kalpuya nisom pali chung sipai training nge na dan po thaliemo kum khathial po sei ani mai thei atibokani British PM Boris Johnson le anupui Kerry Johnson le Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak te chu party get anti mai COVID-19 seleng khwa khirna na satwang lai takin June ni som pakwa sang ni somni khan Prime Minister Johnson abade lomin cabinet room number soma anloin hu khoma wangin PM le Finance Minister Rishi Sunak te chu FT Party Labour ho tu pa Sir Keir Starmer chuan British mi puido sil tuania anbang turani he Conservative Party kai shwai sarkar hi dingreng tlak anilo atibokani PM Johnson Chancellor of the Exchequer Sunak le Kerry Johnson ichu London Metropolitan Police ten thilom dan an chui chian nuwa dan bo chiatin midang poisa an lo choi tir to thinang bokin poisa choi tura semanni Metropolitan Police hian mi za zet thu an zot fia ITV News chuan cabinet room number soma mi somthum te chuan PM Boris Johnson abade an loma heti hun lai hian van tlang mun chu soilo mani in chunga tangyal po huwa omphal anilo ani FT Party te chuan dan bo chiati in PM le Finance Minister hi bang turin an phutani
COVID-19 silen banglai khan mi pui dan bo che chu pound som nga pound sing khat thlengin police ten an choi tir thin ani he Downing Street party gate scandal hian British politics alu ane ve hle thin ani Andrew Bridgen Conservative MP New Leicestershire chuan dan bo chiat chu adik haulova ma se tu nang lai Ukraine banga khovelin boina to laya PM ban tir kher chu atul love ti na lo chanani ma se PM Boris Johnson laka hian Tory MP engemaw thelin paithlang mai du tu anom nual mi ram zong dan le sai an ngai poimo in do soi mai an horiawa PM Boris Johnson hian aban phangem ilo thlir zel phot tiangu